Nere malaken yam ka nas dial kontin baro ani lingwas me ka noro na TV channel. Bana jome bana je linketin kon lat korodian rewi ka South Sudan en walle. Tege jome chalat gwase me kum SPLM maigo. Achikan kum kirm yadi chikana gwany. Kum SPLM aigo. Achikan lada gwan wonena. Keneti ne gorga jeno de Dr. Machar de jenek rewi ka juba ki de jeluch. Name be ka South Sudan People Liberation Movement in opposition la SPLM aigo. Na name mi chikana janya lantama kana moje kana nyal ka chenga di ka jok. En kum SPLM aigo ke statement mi chikana release ke jom chikana la rejam. Chikala rejoje no ne cha take information ke report mi chiben kaka. Report mo ya joje no tene di shiri ala kan o dekan Dr. Machar no dekan mo kare ke dekan nak. Right now I'm right corner tama ci report mo ci ben ke chala mi changa je tewi mon bana jilin gwa ka do budanen chalat ke je gwas me ko very important modene di aldo rin palpin ke de karin palpin ke liengde ano plan mitedi chare le kamo kuma kirmi yadi ko gor kon banan tike ngachmurung along gor kon ban je nywa ne ko ken Dr. Machar ke right down chalat gwas me chalado nene o yen Nathaniel Perino o yet yala de George no na take a plan malat ke ko de ye Dr. Machar de jabat netin konti de kum kirmi yadit she o yet Nathaniel Perino Ramadan la cour ke the acting chairman ko kum SPLM mayo yala de George no na take net chikarwach ke take information me cha kame en lera mo ji chup ke je en o gur ke je no ba Dr. Machar ba je dil mo kare wi ke juba yen Nathaniel Perino chela da George no ne gwada dan en jege lera motin ki report mo ajene kane te ngada kane kon shi gora ki en source gwada an bura me betin wo tene goro de ga Dr. Machar de kane nak ajene kane te ngada long alo chicken kaini je dundo ka je report gwada dan ti ke je tin ko wati ni je chinaro ke je jimi dia ni naro ke je chela da George chela da wone ne chen chu ne en kontin chi la da chen blood o yet cherjo mo chejela de George ajene information me be within gwada dana tiker mi adi teten dino can reveal an identity name and content rajanu de Dr. Machar de janak gwada dana tikijetin cha tijenu la Ramadan en lingi keje yela do chen be reveal ajene ekane recon lat information me a reliable source ki gane ngat kanka tichi la de gwan wonene ko na Dr. Machar gur ke jeno baje nak ke gur ke jeno baje luch kum SPLM mayo akanengat kanen wo Dr. Machar tigde tere kantama ke tigde chabaj ko plan dan lat ke kum kirim yadit kana ji kwara anono chela de no gur kan de kan Dr. Machar de kan yede de kan bat ke report dan cha kulat bwas me kala de gonene do badan be let ke je kimen ba Dr. Machar ba ne ke je ki de je luch ke je ane kondela ne kirim yadi chala do ne ba je lat ka kor ke michi president self kirim yadi miche jien miche South Sudan che je live ke che we sorry miche juba che jien ne che we guardian che entem right now right corner president self kirim yadi che juba che je live already che jien ke juba che we ka Bargazal region neme agenen news na sodi take a plan machar yale kanu ba ye Dr. Machar ba jabat kuma kirim yadi duno cha bula da kirim yadi teten bala da lochi kirim yadi che jien shi jas pila ayo chikan la George no ne kene president self kirim yadi agent ka responsible ki je Ramadan en gang Dr. Machar ano Dr. Machar be la serve ki be terambi mo kerek o ti kirim yadi do teten kom right kona tama en first vice president Dr. Machar tere wike juba te lwa yena ke te dwel yena aka dwel yena mana ante tene dwel yena mana cha yen akuma kirmi yaditan yen kwala da wona ne en plan share le kama man chalat no barik bajelat o yet Nathaniel no na me mi chora lat ke mi talk so kujamo ajena en me de talk Dr. Machar ne kona ba te bala kuma kirmi yadit ko en Dr. Machar ta take jere te gen responsibility ke le te ga te ga kim yadit anything mu talk ba de te nyin kuma
chana tanelo yet prino cha jono jin ci roy ke dar ma char ka gwad ka kor gwade dan ci la no ne me dan e kwajien ke juba ke ne roy ko ne dar ma char ko cha no gono jeka ajene shawna no de ne jek no tele gwad ajene kan ka roy direct ke ne dar ma char ajene la dar ma char la ja ne gwad dan cha nan ka koten me cha dar ma char cha nan gwad lo ke la tur de la ko ya ne ke ne video de jene kan ka roy face to face ke kan wani kan magwaj ko talpon dial kon tila nying dar ma char kan dial cha ka nan ku me kin yadi tel ram ku communicate kan dar ma char so ku je mo cha lam jojen wodi tel gwa ku kan communicate ke ja kan dar ma char agenda ma char point de kana law ke kana no gono be je kan personal doctor la doctor dana la point dar ma char la jagwi cha lu ka jene ka rundu ngwante me dar ma char la condition da kie pal pande ajane beje ko ndar ma char kan doctor kan min we kude ko dar ma char take personal doctor me la point we agwit cha ram mo cha pe no lawo che dar ma char che je letam anymore wasa mani ka QLZ issue dung dar ma char man chala natanelo yet jala da joje no ne ka ko an kuar and queer SPLMIO, Ken SPLMIO chairman, a general regional, Ken international community, key international organization, and they can mandan lero the situation down today which Kajuba, Kakwi Dakamacha, they can which. Jen chair Lada George, Cheche message Jagi Gat, Jag Africa Union, Kache Jag United Nations, Kache Jagi Unimis, Kache Jagi European Union, Ken other international partner, Ko they can Dakamacha, they can a ganko telmide to a Dakamacha. Canadian corner chayen kel ala other political detainees kone kon chayen kel ga darma char changa kejek ajen mi chola kan organization ti ano de yen wangdundi yen nang tin di yen ta da lat kan ti ka je de yen nen ka de yen ka gang ko tel mi jeng de to ka ke ko en yen kirm ya di den tama yen ko dong de gade de ga lo mo kerek rewi ke juba ka jeri podame ka raja dana chala no gorgo na Dr. Machar Natanelo Yedmala Kuer ki acting chairman ka kuma spele mayo kan kuma kirm yadit tele jo mi kana jak ki loj mi kana loj tele ka respond mi kana lat ka ta dana chaga go ngi jeno gorko no bi ke Dr. Machar bi kana negre wiki juba ngai kon diale en gonya cha go ni kuma kirm yadi de go ngi je ka tam mo pin beje ki rik tikere wiki South Sudan wan mi mo tension high ki rik malat karodian katela mara wiki South Sudan dagang ma cha yen wal ne ka jen jang yen dang red bakkel ka pay dokron kin dang ro jen dang ro le de ka kui ko re dane ci to kan Nasir County gwa de ci nuer wai ami ci gin ke de nya SPDF to dagang ma cha cha kan o jen e chenetin kon tila nuer wai ami en o chamat ke kel kan mo ci tok kach jen ko alar no en court case many wa jen a political motivated court case a direct targeting should take an eti yin ke de ni SSPDF right now and Dr. Machar chai ni ken kon chai ni ke duer kon cha gui ke e wa ken chi na chicken kenak du no chi kuma SPLIO kana kwadial considerate yin chi kala da joje no ne tele ka tit ka kore da na chi to kana gwa ni ka du no tele ka me lodo chicken kore da ni ken support me George Chicken denied can all the charges tin kona charlat median and okay chigana chicken kana right now and look down look at South Sudan ke Juba native one long ke jetin international community local community can ne reality can ko wona me one of the important court case across South Sudan makan mutong no wal no Ramadan look Dr. Machar kana je kware ka ta dana chagu jeno kirma yadit kuna tanelo yet perino kulishoni jeno ko bi malbe ben kirm yadi dalun Dr. Machar ka Dr. Machar point aganga tidde cirgamentam mi ci self kim yadi ci jene go ge jeno dong temi jemu de let keje anetin konti ci do keje kel president self kim yadi ci jen ci we ka waw jena ka waw wa jen bewret pin waw jen capital of Western Bargazal state en wala ci president self kim yadi ci jen ci wen winimi ngai kon diale ala president self ke yadi ladne men shal ke tor lo jela ne wi ka jela wi ka kwin ka jela ka kwin kware ko jen gor jen o baje kwan kan kwin kwar kana to gor kire o bela ramu mo ba no na
ko gwa wetini bate YouTube top bate mobilization mi balat jentem right now che we ka Greater Bargazal region jen gwa dan bo jalan gwa mo keli ka jomo cha ala de local official gwa me president self ke ma yadit dor dan wetin awajin we dorien duno jen we ka dum malka kan we jen we real roda ka do dan be kuin kwar be jalat ke jen ka jen key future election dan be ka chob de ka wow airport wajen charge lor ne tongwan ka point den self ke ma yadit be jale kel ka kwar ko ken state minister Tetin state minister for road wuri chale Julius Bensincio mogu kela dono nene self ke mi yadi mi wen winimi we go be mal bo we ben ka Western Bargazal jene che loina che te de lun ko che le jal ka wajen chang na mano be jal ken yam kir mi yadi kon we ni chek de ko wo bi chek de jawloren winimi president self ke mi yadi jale kel ke senior government official are jala mom we ka jamone jen waje chup ko waw ka self ke mi yadi be jore at pinyen jen wa be jien be we ka kon ka warab state wan gwad mi be nyog we jien bo we ne ka Western Bargazal allo dor to kan dial awa ka dor ke ke chemane ka woni jen ko we ka brief ka ku election ka ke ka ku kuin kwar ko ngai kon dial no jen le ne campaign gwad mu dakran ma chare mu de reti jen ne tu ngwane ken lo an wala chala de jojen woni ne chat kan by president dial chaga dakpin si wane ga che dorien Abdul Bagi che we dorien kitabande ngai che jien che we doren si Rebecca Nyanden che jien che we ki Uganda ken ne dial ti de la by president ne la dak pinira mo dorien lo en juba che do lora bangno ajen kwala de ne take a plan mi chara ke ken ko de ken Dr. Machar de ken yede de ken bat ka do badan gu ki jegeja so na me amile ro den tam re wichin binami shana ko ben ka court case ndan inshallah gwasme ken yam e warning mi cha to benetin kontin la judge kene de kontin lat ke lukre we ke juba tem ji kan lat gwasme ne to kan warning ko ne de kon la we gwada danen wa luk wa je luktin wa ken la we kan ka be recording kan lat ke mobile ken ka be kan testimony kon lat ke ne de kontin la witness ba ka record ken no ken kula do na me che chuang antem right now cha kap chuang no di en ram mo bu we gwada dan lo ka dak ma cha tin ken ji kware awajin bu we na bang atel mobile bu we ke mobile awa ba ji kef ji security to kal ba ka do no mo ki mobile me jel ke ji mo wa ba ja ke bu we re bang cha na kula jogo no ne wa chu detail chu wi ala da gwada dan en cha jien men cha ora ki cha tin ko ne cha la record ke cha kalin chit ke jo dan cha la do te ko de cha lat honorable Potkang chula wa honorable Potkang wate ti chala te cha lok kume kirm yadit ki kume ndana yen ke ko chala de jojen wo jen cha chenga jek ka cha je torture national security service ana chineti jaji misale la den ke ko la do ne me che chuong a general responsibility du media chwa de dial chwa wi la darar chwa conclusion chwa je wi la de chwa de dial cha linga ne de contin cha yen chwa wi la darar no mo mi chikan la no mo ke ne cha wi la ke de in wela ne tot de in tani de in gapane de kon la judge ko janye ken de kontin be resolve no ne me mi ci ken to ban gwaz mo mala woni ken dial ten gwaz mo ko tay dan e cha pot kan chul cha roi de cha jagal yen ken dial ka ci ne rin wani ken yu judge ban woni ne man chalat ka pot kan honorable pot kan chul ring midit ka kwet ke national security service ke jebo ka mi ci ken mene ajem lat ken woni me ci chong pot kang chela da jojin wo cha chen jek reti jen gwasa me ka jen lukan pilot re wich ka juba en wale cha mampal dor cha nyo committee ke je mampal dor cha je tich ka ta committee ka ngai ku ko re da ne chituok chela da jojin wo ne ne antere le ngai ke te ko ne chodien lat ka ku je mo en wa kemne en je an wa Uganda cha kwa ka cha nang national security service wa lo ni re nyal en kuda cha tal pone ka cha ganang cha pas pone ka cha ganang amene yo no chwa yu ke be ni chwa nang gwa chwa nang duel mete ka jen Juba International Airport gwa da na waje titin ka chwa kwa ka dial de jel ga dial chwa ka tor kan dial ke video ne te ko ne kap ka ja ngai kon diale me cha kaf jen cha je bugwan tal pone men danen me jel ka je wa te ka evidence ya jektin ki ram dan la ran forensic expert genetic evidence je jek jela do ne take $15,000 ti ja jak mududien
wuda mo win mishal mamet wuda money win mi ichimampa dola do ken let keni nyagat kel ke gat ken kel ke business partner ka kuje money a genetal nailing katele mi nang politic tin le ne business ne wen kan yuri chala do note yuri ya jeka ka yuti la do business ka gwada dana tatin ka Dubai chala do jen boy take ways ko jen be jen bu ga Dubai gwada dana kwa jelo kap chongten ana mo amle road ka jen gwaza money shimampa do she denied no jen tele jetet ana no ka te ko ne lat ko ne jen tele ne timo teacher mobilize king mani te shamu ke yo ko bigi nyinga de ni asas PDF defendant Mampal Dor ke ta da nan che right ke je court ko charge ti jelong ke lugan jen badak we don't want den ala for it for session 84 chirme 84 session lugan jen badak don't want den gwa da na tiki jetin che denied no telele titka me da le rode jen wa kemne je lo we ke Uganda wa kai ko Juba International Airport Chimampa Dor chela de joje no ne tai wa kava cha nyanga cha ganang chimen cha ling wen cha passport cha nang laptop computer watch cash jewelry kan dialo ya nang to go kana ton kan dial ka tetka international ka tetka national security service re wiki Juba wa de dane ka ku jetin ka ku yunden kono shaling no take $15,000 United States dollar ti cha transferred ka cha jagun mishal ke Mohammed Sharif Ahmed mite ka Dubai chela do ne ka kon business partner nijen tele ne timo che teacher mo ka yoko de gnyin ke de nya sas PDF Chimampa do chela do ne Mohammed Sharif Ahmed jena rami mommi chinelet kel ka gwan mu bar jene business partner nijen ka friend ka chela do joji no ne ke October ki pai well ron kindaro jendang ridung wan che jen che wene ke india ka jen ku business kana money che wen win mi ke business purpose ka kore ajana sho ben jen no dara cho plan cho jela do bo we ka Dubai gwada nder kul we ka Dubai ke je jene ko ale ke je chela do yodi ale connection business dana lada tele connection ke political case che jo mo che jela di nono so right now I'm right corner kume SPLIO lokan manana chalat kume SS PDF kata nana goin kana ka je ka mishir kana mo Chimampa Dor cha jugo no banale je ka shanga badak ka pai bakal ron kin dangro ujendang red bakal ala jelat ba lugo mo ba je continue lugo me lugo bej aje lugo dan lok ne Dr. Machar ala party SPLMIO leader kane diala kon ni kel geje na me agenda na gore de nyaka kon kel an ban je ka another report chu je peru je no jin bi nyane ko ken bye bye